Pai kan kasam. Pai nama majin dia pai apa? So kita pikir pun. Setelah menguami kekuatan kami. Bana waka kazan dodian itine konyur tilaji luzaga chana kamliap jan chana ka onyo algwad ko ko tin loro de kwidia no kajen gwaz nyo dua ke jiluza walle trimen japo no ngai boy na ma kan ngai mu gwa men jigop kan gwa na ma ewo bana live history bana banling kan idang rew tim charodin kwen Guadun sigi nyol guaduza kan gual ya gadia. So bige be damanan John kun ben le John kun. Mala kesyukuran kagat kiyo pasal tular mala kesyukuran kot Christian tamta tik nene dangra utun ciro dan kuen wala ka cha janang ro kapay rodin kron kini dangra ro wadak ramun nam damana tukpal chay ju chan dabe changa kel kapay wal kron jen bada wire kel kwen Europe wadun dabu jaga joko Ethiopia chubwan chala pal chay juk man chala nyanyet terdol do ko dum palatin do ko 7 Adventist tabuan ke changa malan kapayro koron jen mawon do dok rewen ni chala pal bol ka local church dum pal bol dama na tuk pal chay chadol gor ka tuk ka bokke la wo bogwadak pe dol gor mi chala rasgona primary school ka gambela chabo ko mara wo bogwaro chagor ka dis dol gor mi chala it get secondary and preparatory class ke boarding school mubarak ka dis ko din jabal dama na tuk pal chatuk computer diploma ala application ko computer tu computer che tu